Dobrodošli dragi moji. Danas pripremam posne troglove od posne bele čokolade sa brusnicom i posnim keksom. Priprema je izuzetno brza, a ukus fantastičan. Rado vam predlažem da pripremite ove ukusne čokoladne troglove. Za početak ću na pari otopiti 250 g bele posne čokolade za kuvanje. Dodat ću pola supene kašike ekstrata vanile. Također ću dodati i 80 g livatskog meda. Sve ću izmešati i dodat ću 50 g sitno isickane brusnice. Također ću dodati i 40 g krupno mlevenog posnog keksa. Sve ću izmešati i izliti u troglasti kalup. U kalup sam prethodno stavila prozirnu prijanjajuću foliju. Špatulom ću dobro pritisnuti i poravnati smešu. Kalup sa smešom malo ću da protresem da bi smeša lepo slegla. Kalup sa smešom ostavit ću u frižider na 1 sat da bi se čokolada dobro stegla. Nakon sat vremena iseći ću troglove i servirati. Posni beli čokoladni troglovi sa brusnicom i posnim keksom su spremni za konzumiranje. Želim vam prijatno, ne zaboravite da nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.